Lana, kako se razlikovao vaš pristup u ishrani kod prvog, drugog i trećeg djeteta? Pristup u ishrani kod prvog, drugog i trećeg djeteta je bio potpuno različit. Možda to nikad nisam spomenula, ali znate kako su me zvali. Enciklopedija u pelenama kod prvog djeteta. Ja sam stvarno sve vagala, čitala, odmjeravala, pazila, dezinficirala. Mislim da je možda bilo to malo previše. Kod drugog djeteta sam već onako instinktivno znala kako i šta treba. A s trećim djetetom je to bilo baš uživanje, da vam pravo kažem. Znači, živjela sam život tog djeteta. Puno više sam bila opuštena, što mi je i savjet roditeljima danas. Ono što mi je nekako moju tu svakodnevnicu činilo puno jednostavnijom je brza i laka priprema obroka, jer svi znamo da se jako puno zadržavamo baš u tom segmentu, a sve to nekako zbog moje struke, znanja i zvanja moralo je da bude zdravo. Tako da sam gledala da svoj djeci pripremim obroke od cjelovitih žitarica. Vrlo sam pazila na to da djeca već od prve godine imaju teksturu u svojim obrocima. I tu mi je pomagao Lino Musli. On je u biti bio moj, kako da ga nazovem, možda najbolje saveznik u ishrani. Koji je to jedan iskren savjet roditeljima koji tek počinju sa dohranom? Mladim roditeljima danas bi preporučila da se ohrabre što ranije početi davati teksturiranu hranu svojoj djeci. Evo recimo Lino je napravio musle koji su od prve godine prilagođeni i uzrastu djeteta i prilagođeni su onoj sitnoj senzornoj motorici. Kad djetetu date nešto što ima tu teksturu, znate kakav benefit dobija dijete. Vi se naravno prepadnite ono žvakanje pa se bojite da se dijete neće zagrcnuti i tako dalje. Međutim, ja vas stvarno molim da to prevaziđete. Taj prvi zalogaj kod djeteta teksturirane hrane je veliki iskok u njegovom razvoju. Jer broj jedan, sva apsorpcija hrane počinje već u ustima. Probava hrane, o kojoj možda ne razmišljamo kad kažemo probava hrane, mi mislimo obično na želudac i crijeva, ali to baš nije tako. Probava hrane počinje u ustima jer mi kad zagrizemo taj komad i kad imamo tu teksturiranu formulaciju, onda je to nešto što luči slinu i posljedično enzime. Ti enzime već hranu razgrađuju i daju djetetu osjećaj neke te senzorne u stvari motorike. I to je ono što danas možda zaboravljamo. Možda nekako previše smo nemoj da se dijete nešto oprezni. Evo, to je ta riječ, bravo. Koja je Lanina strategija koja vam je uvijek pomogla kada djeca ne želi da jedu? Lanina strategija, u stvari nije to Lanina strategija. Lanina strategija su Lanine strategije. Imam ih više, jer realnost je da nisu sva djeca ista. Kod mene 3 djece i sve 3 djece su potpuno različite. Jedno voli ovo, drugo radi ono, ali je bitno prvo da svemu priđemo sa velikom ljubavlju, emocijom i strpljenjem. Strpljenje je ključ. Jer neće svako dijete odmah na prvu, neće mu se svidjeti ono što smo mi napravili od hrane, ne svidi im se igračka, a kamoli šta drugo. Znači, različite su. Ja napravim jednu, ja kažem, prva mi je vizuelna strategija. Jako je važno da ti obroci izgledaju ukusno, da izgledaju primamljivo i da izgledaju zabavno. Znala sam na koltovima banane praviti oči, usta, znala sam redati, ali to s njima radim, redati te slojeve, recimo uzmem jogurt, pa musli, pa
voće, zavisi kako smo inspirisani. Pa to mi izgleda isto kao ona parfe krema, pa djeci drago jesti isto kao da su odrasli. Zanimljivo je, da. Tako. Da. A jeste li ti roditelja koji planira obroke ili ipak improvizujete s onim što imate? Ja sam roditelj koji uglavnom planira obroke. Ne kažem da je to dobro, zato što improvizacija uvijek donese neke ljepote, tako da kažem. A i kad ta improvizacija ne ispadne baš kako treba, mi uvijek imamo kao adut naše lino musli koje nam omogućavaju zdrav obrok bez šećera, što je meni jako važno jer je zaslađen samo sa datuljama. I obrok koji mojoj djeci pruža, znači, jednu zdravu prehrambenu naviku. Mi djeci usađujemo zdrave navike od prvog dana. Sve ono što mi želimo da naša djeca budu, a to je zdravlje i zdrava, je važno raditi od prvog dana. Jer već od 3. godine postaje prekasno. Jako puno imamo bolesne djece i dijabetičara, a to je samo zato što mi nismo u startu shvatili da su zdrave navike nešto što trebamo gajiti od samog početka. A spomenuli ste ranije da kreirate te zanimljive obroke. A šta biste preporučili roditeljima koji traže doručak koji je ujedno i hranjiv, a i zanimljiv za djecu? Doručak koji je zanimljiv za djecu je nešto što je vizuelno, kako da kažem, prihvatljivo djeci. Šta mi kreiramo? Mi ne kreiramo samo obrok. Mi kreiramo naše trenutke, mi kreiramo druženje, mi kreiramo smijeh, mi kreiramo taj serotonin iz crijeva. To je ono što mi kreiramo svako jutro. I još je veliki plus kad je taj obrok zdrav. Jer onda imamo našeg zdravog nasljednika, tako bi ga nazvala. Kada govorimo o lino musli proizvodima, tim voće ili tim čokolada, ko je koji tim u vašoj porodici? U našoj porodici zaista imamo 2 tima. Nebitno je jer svi obroci lina su od cjelovitih žitarica. Ali moram priznati, u samom startu ja sam bila na jednoj strani, to je tim voće, a sva djeca su bila na ovoj drugoj strani, tim čokolada. U zadnjih, ne znam, možda i godinu dana, dečki su prešli na moju stranu. Tako da sad smo nas 3, ali Ila i vama sama. Čekamo njen prelazak, transfer.